Za prijavu i korištenje portala e-građani potrebno je prijenosno ili stolno računalo, pametni telefon ili tablet, pristup internetu, minimum jedna vjerodajnica za prijavu, te internet preglednik novije generacije. U pretraživač internet preglednika upišite e-građani i potvrdite s enterom. Kliknite na prvu poveznicu e-građani. Na portalu e-građani kliknite na prijava. Prihvatite opće uvjete korištenja klikom na pristajem. Odaberite vjerodajnicu s kojom se prijavljujete. U ovom primjeru koristimo M-token OTP banke. Potvrdite da ste upoznati s uvjetima korištenja. Unesite serijski broj tokena i jednokratnu zaporku te kliknite prijava. Ako se prvi put prijavljujete, označite opciju za kreiranje korisničkog pretinca i kliknite prihvaćam. Sada se nalazite na stranici Moj profil. S ovog mjesta možete pristupati raznim e-uslugama, informacijama i opcijama uređivanja portala. Nakon korištenja kliknite na Odjava. Kliknite Dopuštam. Sada ste odjavljeni s vašeg profila i svih e-usluga. Klikom na Nastavi vraćate se na glavnu stranicu portala e-građani.